Kuregana na mihango ya ABC ya guthurima ahuraniri a giturwa kia president thutha wa commission yo ya githurano guteanira ihoya riake ria kwenda gukorwo itari-ini ria aria maritwa mao magakorwo irebe-ini ihinda-ini ria thiku 64 ciukite. Aukot na Akenya angi eri maratanyaga kuruga kiumbe matinahetukio ni commission ya IEBC. Mukarigite wa IEBC Wafula Chebukati augite Aukot ndakinyanirie muigana wa thairi iria afatie kuonania cia Akenya aria maramunyita mbaru na ifadi ciao. Ona kuri uguo Aukot eranire ni aguthie igoti-ini akiuga Chebukati ndanakorwo akirugamia kihoto. The degree certificates are not certified and also bankers check wrongly addressed. So for those reasons, I reject your application for nomination as a presidential candidate. The IBC has so far verified supporters to propose constitutional amendments without the identification documents. Why is there a higher threshold for 48,000 supporters to a presidential aspirant than supporters to the said proposed referendum? Aspirants who meet the requirements of the law to stand as presidential candidates. Ateti aria maumirite kuhuranira ugavana county-ini ngurani meranire gutabania kambeni ciena thayo makiuga ni megutabania kihunjio kiu kuri arumiriri ao. Gavana James Nyoro na Mutahi Kahiga me itari-ini ria aria mahetukitio ni commission ya ithurano kuhuranira giturwa kia ugavana Victor Kinuthia naratariria. Wabici-ini cia komishoni ya ithurano na mihaka IBC hakuhi na tauni ya Mukuyu gicigo-ini kia ubunge gia Kiharu nikuo ateti aya macoketie maratathi mao mbere ya gutabania kambeini cia kumatha kura tauni-ini ya Murang'a. Irungu Nyakera na mutirithia wake Catherine Mugo na aria marenda gukayukia thirikari ya kaunti rungu rwa ngwataniro ya Kenya Kwanza magitariria mamwe ma maundu maria magekira muingi mangigathurwo. Na ithuĩ turarugama na siasa cia thayo, turarugama na gutire haro, gutire ndemengano, gutire mundu wagiriire gwikwo agita thakame ati ni undu wa muteti na ni undu wa ithurano. Ithuĩ twi tayari ku maintain peace tugika campaign citu. Angi mahitukitio kaunti-ini ya Murang'a ni Wairagu wa Mayu uri urugamite na kiama kia DP na mutirithia wake Ivanson Moiyuro. Nituguthoreka mathibitari maitu ma Murang'a, thibitari itu ya Murang'a ire itagwo Referral Hospital tume push to level 6 kunyitania na thirikari nene tonu yakire na thibitari yo na nigetha tuhote gwikira facilities jiganu ituike Referral Hospital njega. Maembe maria makorwo ithanga ni tuku make sure ni twaka factory ku nigetha hindi ya maembe tondu sana mokaga January magetha tukama process the in future tuko tukiendia juice hiyo mwaka we wothe. Kaunti-ini ya Nyeri Senator Ephraim Maina uri urugamite na kiama kia Jubilee kuhuranira ugavana nake ni ahitukitio ni commission yo ino akiumagario ni Minister Joe Mucheru. Kuma MCA MPs tuene position na kei tweke campaign ya thayo thiini wa Nyeri na Nyeri andu a Nyeri ati Nyeri no muhake coke haria ari. Gavana Mutahi Kahiga arugamite gutetera giturwa giake na tigiti wa kiama kia UDA. Ni kuri norori wina kinyi wa maratathi maria mundu ararehe muno hasa makirora uhoro wa githomo kana degree iria urarehe ni ciama na kana ni cia vako. Kaunti-ini ya Kiambu, Gavana James Nyoro ni ahitukitio gutetera giturwa giake na kiama kia Jubilee mari na munini wake June Njabi wa Weru. Nikiona twina gikeno ni kuga ati umuthi twaheo maratathi ma mweri 5 na turetia miaka 5 tugeciria Ngai no araruta wira na njira yake. Nakuo kaunti-ini ya Kirinyaga Muriithi Kagai wa na Kenya Peter Gitau wa kiama gia Safina Peter Ireri wa ANC ni mahitukitio na riu makaumira no camba matura-ini kumatha kura. Ungikaingira obisi ya thirikari ya Kirinyaga itigakorwo na ngurani na thirikari na obisi ya Safaricom tondu turenda we ura muthurani umenye ati ni ukoragwo wi munene na ni atongoria matakoragwo kuma kumenya no munene no munini uri onge. Kiria mostly kigiendekana muno ni gwaka a kitchen and an area where our children can feed.
then we buy from our farmers so that the local farmers yale may within that area kuria mathukuru macio mari nio mari korome suppliers irio ya ile ya mathukuru macio no kinya tucenje mwikire wa maundu na nikio ndiramwita o baria muri mundu wothe wa Kirinyaga na andu a wendi mwega kana me Kenya na nja wa Kenya muke tunyitane bamwe kaunti itu itena borokera makiria Gerifotera Inooro TV ritwa riakwa ni Victor Kinuthia. Ruhonge rwa ciana kanitha-ini wa All Saints Cathedral ni ruguritio na rukahingurirwo mwingi ni mugeni wa giteo Minister wa Githomo George Magoha uria urugamire mutongoria wa bururi President Uhuru Kenyatta. Maya magithie na mbere Nairobi, muthikafu munene wa Gatoreki county-ini ya Mombasa Martin Kivuva ni atarite mwingi akiuria kuigirira atongoria kabiro-ini niguo magatua matua maria magiriire thiini wa githurano twerekeire. Winnie Kimani wa Mugai ni aratariria. Kanitha-ini wa All Saints Cathedral Nairobi etekia mageniro ni agenia mwanya igongona-ini ria kuhingura ruhonge rweru rwa ciana. Minister wa Githomo George Magoha akuwite kiondo na ndumiriri ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta aumagarite ni maafitha thirikari-ini aria nao maikireirie kiondo giki. He had paid up 16.5 million and I have his orders to deliver the balance of the 3.5 million, which I will now give to the Archbishop, if you allow. Ndumiriri-ini ya President Uhuru irithometwo ni Magoha, President ni atugirite mubango uyu uria utanyitwo kurunga ciana na gucionereria gacira orotene. Will without doubt go a long way towards adding impetus to our national endeavor of equipping our children, teens and youth with values that will mold them into responsible citizens and great leaders of tomorrow. We are going to get leadership with values. We want to develop the next generation of leaders who has the right values to govern our state. Muoroto wa mubango uyu ni gukinyira ciana bilioni 1 kugerera njira itiganite. We are going to reach 1 billion children physically, but also through technology and today's communication avenues. We want to see programs in every aspect of social media. Ireta njira ya gucokia ngatho ciana kanitha-ini uyu ni ciumagarite Magoha na kiheo kiria uritio akinyirie President Uhuru. Na kuo kanitha-ini wa Holy Ghost Cathedral Mombasa, muthikafu munene Martin Kivuva atarite matura maria matwikite itumiro cia ngui magarurire na maiguithanie amu bara ndiri uguni. Kwa nini mngoje mpaka majeshi aje kuwasumbua? Tafadhalini, put down your weapons. Amueni kwamba vita vya kijadi ambazo ni kwa sababu ya labda ng'ombe nini ni mambo yaliyopitwa na wakati. Oho Kivuva no atarite mwingi gukorwo muhari-ini wa mbere hari kuthingatithia na kurimira thayu. Mkenya ulipo, tambua una jukumu muhimu sana kupigania amani, kutetea amani na kuwa mwana amani popote ulipo. Ateti nao mataritwo kumatha kuragia thayu makirirwo mwingi ni ukumahe matu no mathikiririe. Tutakupigia kura tu kama utakuwa mwanasiasa wa kuleta maridhiano kati ya watu, sio matengano na vita. Unahitaji watu waadilifu, unahitaji watu ambao wana sera za kusaidia na kuhusisha watu maendeleo, sio tu mambo ya yeye mwenyewe nipate cheo. Riri riuma igongona ria mwanya ria kiririkano gia tumwo makihunjia ndumiriri njega thutha wa gubatithio na Roho Mutheru. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Winnie Kimani wa Mugai. Nake mwandiki mukaru wa Ministry ya Ugitiri Karanja Kivisho ugite honge cia thirikari iria cemba kurumanira na ateti aria marateithiriria gucugira ngui kuri muingi hindi ya mishemanio ya campaign cia githurano. Kivisho ugite ateti amwe makoretwo makigurira andu ethi njohi cia ibango na ndawa cia kurevya niguo gucugira ngahi ha mishemanio ya ang'ethaniri ao, akiuga aria mekunyitikana no nginyagia matacukirio makinya ma kiwatho. Mĩario yake inyititwo mbaru ni munini wa muikariri giti wa commission ya guithanio bururi-ini wa Boi wa Nyeto. Kunyita aria marahuthira na keitoru na ukihunjiria na kumera uyu ni bururi wao, ithurano cigukana no cigathira, nio mena future ya bururi uyu manyitireire
na tukona tungiaga guthii na mbere tukimaragiria kwina andu aria maroka metago messiahs aingi maroka makimairaga maundu ma bata tukamwiko irikano itakakinyanira na nikio tukwiraga nake messiahs tacio mamakumithie bio tondu ni turamenya ireko icio rira ikaga gukinyanira kiria tukona ni anake acio makiaga kuiganira twahota kugia revolution bururi uyu kwi maundu anake marerwo magucokio na thutha magukurugamio hakiri niguo citige gwiciria wega na macio nimo turarega ni undu anake itu ni anake progressive anake merutagira wira anake marathoma anake marona maundu ma future maundu mega na turera wana siasa magithii gwika siasa ciao matigeke siasa cia kumenereria andu kana ciago incite the youth mathie makarwe on their behalf na guthukia bururi witu uyu twendete wana siasa meke siasa ciao na decorum na mahujie thayo na marute wira wao uria mabataire